whaatalo whātu talafola Radio Samoa le nei tae au si mai le whaafonga o tala o le nei fo iaso. Ua whailoa mai o le a iai le isi fesoasoani tautupe mo pisinisi, pe a whai ae toi o mai le COVID-19. O le Resurgence Support Payment le fesoasoani o le a whaamatu mai, pe ao o ina toi whaamalo sia le alert level o na lua, malunga atu mo se vaiaso pe sili atu foi. Saunoa le Minister o tupe Grant Robertson, o le a matele le nei fesoasoani I pisinisi la iti, o le a afia tupe maua. O le rate mo le pisinisi e tusale ma le afe 5 se lautala, whaopopo iai ma le 4 se lautala mo le tangata whainga aluenga tu tasi. Ma e whaangata mai le toa 5 se fulu tangata whainga aluenga, e ono whaaluina ai le 2 se tasi afe 5 se lautala. I fesoasoani lava mo pisinisi wa afia ono le COVID-19, o lea fo'i ua polo ia le Minister o Whaamasinonga, e toi sila I tu e mawhai ai ona whetu na I fesoasoani mo lisi o lo o totongi e pisinisi, ma o le neim ta upo whailo mai le kapeneta, o le ao o iai lana sila I le amatanga o le tausanga fou. A o pisi loli lau containers I le vao le wafui whangarei ma au kilani, ua maua e leo e feo lolo lava le whai numero loli e leo pasia, ma e maua lunga le ono lamatia I o le soifua o tangata lautele. Mai le 5 se lau tolu sulfata a vale na tau fia e leo ia lātou poloka, o le ono sfulma le ono e le pasia. Se fulu tasi loli na tau fia, ma le mawhai ona wha au fe malanga I ngai lunga le ala tele, ona o le onga tele o vaenga o lo wha le tonu. O le tele lavo mafu angai le o pasia ai, o le lei ato o toa o mō li wha ilo, ato ai mapau wha apea ta ofi. I se pepo wha mtalanga o le ua mai apolo ia e leo pulengo kamupani e ana ina nei loli, ta tauna wha ta ua le siaki o pepa ato ai ma le mauti noa o le lei ato o toa o loli, ai e le I whewa I lunga o awala. Valus fumatasi pepo wha salanga tupe ua mai asainia matu inato leo, ai luas fumatasi lapata inga tustosia. O loli nei wa pisi le fesuia inga na taula ma ave ese mai ele uta container se tasi o vaala o loa tele whangarei, ai le o le wafui au kilani, o na o le whaatuai o na maua o sona avanoa e kilia ai I le wafui au kilani. Ua te ena le yuni o le to ese I pare moremo wha amtalanga, wa sauma le reporti al ko mesina o sulufa inga. O le reporti wa whaalawi loa I le vaiaso nei o lo ta wai, e o atu I le ta iluas ful tolu I tu lao lo o lo kaipango ta I to tonu o sela. O la so mua le masina le neina wha te iai le to ese I pare moremo, I se asia singa e le I whaalawi loa le ko mesina, Peter Boschia, ma ua wha loa le wha te ia, ma le fia ona o le le ona va ai o pango tā. Peitai, tā lili peresteno le asosio fale pui, Alan Whitley, a whai e mo o mia e pango tā nei le whai wha le leo I lato. Ta tau fo I lao nau si ta ia mo muli ta ia wha atanunga, a wa le mea moni, le ma whai ona tu wha atasi ma isi pango tā pe a le ai se suinga, ona e manu fo I le saunga le mu. Sau fo I le report el komisina, le leo la au whai ngā luenga le to ese, ai mai se o le vevela o potu. Ai mai a Whitley, o lo ielo na whaatua ngolo o le leo na whaatautai ngā luenga le au whai ngā luenga leo lo ngafa, ma le to atele o pango tā whainga tā. E tali tonu le komisina I lana reporti wa whailoa, ua le au sia le pūlenga le to ese le mafu anga nā la iona whaia whaapitoa, le nei to ese I pare monemo, mo le to e fotu wa I o soifu o pango tā ma polo kalame whaalea ua onga. O le asia singa le komisina, o le asia lea po ua whao ngai le pūlenga o le to ese, whautuanga na ia tu inatu iai I le amatanga o le tausanga. Ua whailota I ala mtanga luenga le soifua malolo I nei fuafuanga whaata atitia, e tali atu ai le ono to e pepesi le COVID-19 a o loma aso fia. O le nei system, o sauma le mtanga luenga o ta ua le Minister al COVID-19 Chris Hipkins e au lavo na tapena tangata kiwi I le ono suia o alato fuafuanga pe ato e maua nisi community cases. E tolu I tu o tapena iai, mua, o le ono wha amaoni o se tangata whai ngā luenga o lo whea ngai mai lato whai malanga mai fafo, ma e whaatu mawina pea ni usila atoa I le alert level tasi. Lona lua, wha amaunia se isi a o iai ta whaonga ma e ono feso tai mai lato mai fafo, o lona winga e ono suia alert levels, wha amalo sia le whai o siaki, ma isi whautuanga wha popo. Ma le lona tolu, o le ono wha amaoni o se tasi na awaise wha tasinga to tele, e peo festivals, a e le aise so tanga mai lato mai fafo, ma e ono tau fiai ma wha tasinga, suia alert levels, ma toe wha malasia bubble po o afu, mo tangata ni usila uma ma wha atali seisi wha tanunga. O lo tu mau pea whautuanga I le wha o ngā o tali fafonga po o mask,
Whaongale Tracer app auto ai ma le Bluetooth lea ua whaopopo nei. No foi le fale pe ale malo si ato atoa ma le whaataua o le tu mama. Tala mulu tai au to alua wa mali liu ai to tolo lo fa manu alia ti ngai na wa pa u se helikopa na nafi e kekerengu riva i matua kai koda e le o mauti no e le taimi nei fa amtalanga le pasese le helikopa wa a fia le nei fa lave lave ai reporti ta ua mai ai le iai ma le whanau. Moli maua i lato na iai mta fanga na pa u iai sa fa ape lato le atu lau ele pe land le helikopa pe ta ai fa te ia le toi fa ta milo milo ma se ia o ai ina pa u. Fa maonia le Kaikoura Helicopters Limited i tala le Herald e le o se masini ala lato pulenga. Fa ngā solo su e ngā leo fa atasi ma le Civil Aviation Authority i le nei fa alave lave. Telephone ala Radio Samoa mo le nei fo i tai au.